Myanmar boina chuan ji omlam alapan hlei theilova mipui te poin khopui hrang hranga sipai du lo na an lalantir chhun somzel voin February ni somni pani sangni somni pakhat khan Myanmar khopui hrang hranga kongzo run pui buat soi ania tuntuma kongzo hi sipai laka lung oilo na lantir na pui bera soi ni in ahminga tan po kong anzo ni thlale kumhming choin true revolution wani kongzo tu te hi antam hle a anram khopui lian zuala kother zong an luak khat ati ngamani kong an zo na khopui hrang hranga hian dorkai le sumdong te chuan dor khara an sumdo na kalsanin kongzo hi an thlopa an hnuaya thok te zong po in an zom ve bokani mi puilung oi loin kongzo an tum ti an hriat vele Myanmar sipai te chuan an thu hnuaya om MRTV kal tlangin mi pui vo na thu ti chuang ma se tuma vo zam thei an nei talo em ni o ti tur khopin zoma hlo lowani sipai lam chuan lung oi lo na lan tir tu te hian rorel tu te za na nei map lova an lung oi lo na lan tirin nun na tam tak chan thei na tur kong chu an zo me kani ti hialin vo na thu an chak chhuwa kani mi pui pung khom hian sipain mi pui thlan tlin te manga rorel na du lova thu nei na an pong lak chu du lovin sipai chak na manga rorel mek tu te chu mi pui thlan te kuta thu nei na hlan turin an phuta tin hei ba ka hian pon chuak theilo tura an khung mek Aung San Suu Kyi le National League for Democracy NLD party an hruai tulu an thren mek te chu an phutani Myanmar tual chung chanchin bu frontier editor Thomson Chow chuan voina lung oi lo na an lantir na hi ni dang zong aya aro pui jok thu soin kongpoi mo zong dan cha ani thu te ni danga an dan cha ngai lo kongpui nen lama dan cha ani thu ba ka dor zong kharani thu BBC palai a hrilani Thomson Chow chuan voina lung oi lo na lantir na hi ni dang zong ain alian zoka tu ma ni na trul thok po anom lo ka kalna dor zong po a in kharvek sarkar company reporting and tax department government doctor engineer le na rang thok tu te po in an zom vekani ati voina kong zo hian mi pui tam hle ma se boina le tharum tho na lam hoi thil thleng aum lova kong zo ma hian in sum theilo tur de chu mani in luma tom turangen ani bokani tin kong zo tu te hian an trin dar dona bollo zong an charfai thina wangin an sul nu apor ngai lo boka an en ton tlak le ani kumsang kha jakwa somriat pariat ogas ninga khan sipai ro rel na laka zalen du in mi pui ta chuan 8888 ti ming choin kong an lo zo to a khami trum khan mi pui pung khom te hi sipain bei chiamin mi za chuangin nunna an chan nge mi puin tur na sa hle ma se sipai sarkar pai thak ani tran ani in an ngai ani February ni somni pakhat sang ni somni pakhat pathian ni khan sipayen thu nei na an pong lak du zia lan tir na atel an Kahhlum tak nula kum som pa komi lek miat tet khaing vui na hun an khopui ber ni pi do man ni in mi sang chuang fe an pung kho mani miat tet khaing hi February ni kwa chundar som pani vel khan ni pi do khopuya police in mi pui pung khom an no darna silain helmet chana alu a ka ni in ni som chung set dam doi ina enkol ani nu in February ni som pakwa zirtop ni khan aboral zuita ani an ka ani hi akum som ni tlinma ni chi ani in ni khorlovin apian cham amang lema sipai la kalung oi lo na an lan tir na a nun na chan ma saber ni in February ni som ni khan mandalaya mi pahni Kahhlum an lo ni to boka hriat thei china mi pathumin nun na an chan to ani met tet vui na hun ni pido a man na hian kothlera mitam tak pung khomin za na an lantira sipayun thu nei na an pong lak du lo zia lantir na le an pe let na na an ti thin danin an kut zung trang pathum chunglama an ti pir le ani met tet khaing hi supermarket a thok ni in ka ani nu hian a thlawang hau nan le mi pui ro rel na ram ni an du zia lantir na na lung oi lo na lantir tu te ma the ber ani a ama tel thei to lo ma se mi pui pung khom te chuan an pun khom na apianga athalak an keng fur zelani aruang hi adum le rangka chakronga chei mi thi ruang vuina to lai lira phurni in motorbike za chuang fe in anzuya kongpui dunga mitam tak anin tlarbok inrin ni alung oi lo na an lantir na mi pahni Kahhlum ni ma se mi pui pung khom te chuan voin khan lung oi lo na an lantir chhun zom le ngal thawani tharum tholova mi puilung oi lo na lantira pung khom te jinga mi pathum lai sipain an Kahhlum hian dema hlo hlea UN Secretary General Antonio Guterres chuan tharum tho na lam hoi lova mi pui pung khom te ral thuam le man ro ranga beelen na hi ngai zam mai chi ani lo ti in
Myanmar sipai che dan chu na takina soi selani pathian ni a lungoi lo na an lan tir na hian Myanmar-a lem chan thiam lar tak lumina nupui chu sipai du lo na video atar lana wangin man ani bok an Kahhlum tak miat tet khain hi Kahliam ani nu ni khoralwa ni som chung enkol ani nuwa a chung ten athi thuan puang zara atir lama soilan to angin damdoi inani khoralwa a om chungin apian cham voi som ni na amangani an kap live video hi an Kahlim khan social media mu tur atam hlea ading lai chu leya atlu sop noka ni khuwa a rajui lo ti chiang takin a riat thei sipai te chuan miat tet ka ani ni hian mipui pung khom no darnan silai mutak tak manglovin rubber projectile so man ani thule an chui chian nuwa po hei hi adik ngei ti an soya apom omlem lo hle thungani athalak le video tangin miat tet hi mi engemaw zat in pen na bus nga namun mangte jinga aum vea korsen ha in motorcycle helmet akhum apia loka hian thuam fam kim ne na in thuam police anom trawa police te hian mi pui pung khom te chu tuin an phua silai puak ri a riat thei bok thok le khata police nung chon zonga ding nula korsen ha hi alet topa abulami ten an boy som zuita ani a u naw nu chuan in muang khan anung lama kan bi ruwa silai puak ri ka riat khan van lam hoin an met puak nia ka ngaya ka u naw nu leya tlu po kha athin rim lua ta wanga leya tlu satlia ka ngai ve mai ani ma se sipai ho khan mi pui lam hoin silai an lo met puak ni in atluk nu lok khan abul naya om te khan boy somin a helmet an la thla a alua tangin thisen a chuak zoi zoya silai mui na fu ngei ti ka hreta a an zon son zuita ani ti in BBC Burmese a ril sipain hetianga poisoi lo an Kahhlum du lo je entir nan hian mitam tak chuan miat tet helmet ang silaya ka ti riat tak chu siamin sipai ti elna nan khum nge ani forensic expert Dr. Kate Hewin suan silai mu hian helmet sel aka tlang nuwa natakin alu ala khoile theya chuwangin rubber projectile chu ani theilo rim dora lei mei thei tura anjor rubber bulletin khatiang khan poya khoi theilo ati ni pito damdoi ina ahliam lo enkol tu ahming tarlan du lo doctor chuan miat tet hi silai mu hian alu akap tlang ti asoya chuwangin silai mu pa ngaya ka ani ti achiang ani ati vebok akap tu hi chiang taka hriat thei niloma se sipai rin hlel pani anneya police officer sub machine gun keng tu chu akap tu ni nge yang ayani police officer pani te thalak hi social media lama an the dar na sa hlea atnu loka pakhat jok chuan pha in akap tu ani lo thu asoya akap tu ni a an rin hlel pakhat jok ero a online zui talowa Instagram a athalak pakhat te om chuan a chhezonga comment adong tam hle ani sipai lamin internet ti to foma se lungoi lo na lan tir tu te hian social media lama lungoi lo na an lan tir dan an tar lan chun jom reng thowa social media an pholan atang hian international right groups te po in thil thlen dan an riat thei pha Human Rights Watch suan a video enin miat tet hi buaina siama tharum tho tu ani theyang ti fin fiana engma aumlo ral thuam le man ruwa engma akeng lo bokani anti sipai ten lung oilo na lan tir tu te hi vauzam tumin na satakin beima se a u naw nu mia tha to ni chuan ne na kan chan ma lo chuan lung oilo na hilan tir chun zom je lang u ti in midang te afuyani sipai le Facebook anin muthiam lo tun nai khan Facebook chuan Myanmar sipai nan siam Facebook page an block sakawangin social media lar tak Facebook le Burma sipai in kar athalo le Facebook company io a thupuang tu chuan khovel huap anga zomata na kan siam kan in kai hruaina dan an bo chia tharum tho na le midang ta na thudon son re om tak an tarlan fo wangin tat mado true news information team page Facebook atangin kan the chuak ta ani ati Facebook in unblock saktak he page Burma sipain lung oilo na lan tir tu te vaunan le nikum in thana thil dik lo nia an soite pom tir tum zonga min an tumna na an siamani Myanmar hian Facebook hi chanchin thar an hriat na langsar berni mekin aram mi hring makta duai somnga palijinga makta duai somni pani zetin an mangmeka sipai ho tuluber mi onglang le top army chief engamozat chu Rohingya Muslim laka an che dana mi hring dik na chanvo palzu ta pu ani awangin Facebook mang theilo turin company lam chuan an siam mekani Myanmar mi puilung oilo kongzo tu te hian an thluak an vor vir thiam ve hle a kong pui dan nan kan motora chhiati in konglaya an ding thupa
sipayin motor chiat chuan lama kong dang tu te chu man tur an ti hnuwa amuang theiang berin alir changin kongpuya an kalchun zom le kongpui dan cha na man rochi khatatan konglaya purun sen anti bua sipayin char tura anti vele an charle ama ero chu purun sen hi charzo meya ol sama wangin bu fai ti bolui le in amalte te in an charle a traffic police te po an lu a hai ve le